برادر عزیز خوب هستید اینجا برای اشتراک در چی میگن کنفرانس یا مجلسی که عاید تجارتکاران میشود در همین زال الحمدلله یعنی که تجارتکاران موفق حالا خصوصا که خسرو جان و کاظم جان و میلیونرهایی هستند که روز 8 ایول در سرش 8 ایول ان شاء الله در اینجا اشتراک میکنن و شما هر نفر تجارتکار هستی هر نفری که موفق هستی در ساحه بیزنس و میخواهی که باز هم انکشاف و خوبتر کنی ساحه سودا اختونه ساحه پیشروی تجارتونه و میتونی اشتراک کنی. دوستان من حاضر رقم را در روی اکران میمونم در سر حاضر مینویسنش یا که بعد کدمیت افیر تماشا کنی میتونی ان شاء الله چیکار کنی در کامنتاری هست کدمیت افیر در من گفته استم رولی ما بعد تلاق میبره بچه روز 8 ایول و آخری میلیونرهای تاجیک و علل خصوص اکای عزیز جان و اکای خسرو جان و چقدر شخص های موفق چیکار میکنن اشتراک میکنن میتونه بدیل پر شما هم اشتراک کنی برای تدمیت که اگر میخواهی بیزنسمن شای تدمیت میخواهی مقصد ساحه تجارت یاد بگیری مهم نیست در کدام سفیر خودی حاضر کار میکنی بعد این اشتراک شاید شما یک چی میگن درسی نو یک حیاتی نو آغاز کنی مهم نیست بیزنس تجارت از 100 روبل سر میکنی یا از 100,000 سر میکنی مقصد به هم خاطر برادران همراه ما های حسن جان که بچه‌ها هم منتج نکید که منتج نکنه همین سمالوت ورتالوت مورا میپرتایا ان شاء الله برادر موفق است الحمدلله اینجا بهت بگیم خوب میگذره الحمدلله شخصان موفق الحمدلله اینجا جای چای خری یعنی جای چای پیتش میگیم یا بعدی حالتهای تنفس پریریف در اینجا ان شاء الله برادر از علیکم السلام و رحمت الله در اینجا برادران قند چی میگذره جای چای خری و کافی و شکلات پکله خوب دوستان کنفرانسی زالینه خوب مردمی که میخواهی که در این ساحه تجارت مهم نیست باز تکرار کنم در بازار صدوات کار میکنی فود سیتی کار میکنی یوژنی وراتا یا که مهم نیست در تاجیکستان در کاروان کار میکنی سخاوت از این بگیم مجلس از این اشتراکی شخصانی موفقی خوب در راه تجارت از اینها یک درس خوب بگیری البته به فیرم درس در آمدن زال مبلغی هست اما 40 50 100 هزار 200 هزار نیست برادران اکه بابا جان جای نماز من چی توفا برادر جای نمازهای من تپیدگی در کارخانه بیایم کارخانه چه خیلی جای نماز مخوتونه گیری روی من وقت به هیچ ندارم من توفا کردم بپل اما آیاش هم میتونه چیکار کنه به خاطر خدا بیای بگیری بسیار شخص اومدن جای نماز ها قرآناشون بردن خب حاضر تیم را علش نکنیم صحبت ما تیمای ما در مسئله صحیح سوداست یگونش فرمش все да خب Ну, все вместе они опа. خب Поэтому здесь возникает вопрос. Вы 77 сдали? Сейчас еще есть окей خسرو جون можно ж вас да همینجا استوی عزیز همینجا بی ولی بعد ویدیو میکنی در افیر مردم تماشا داره چی گفتن این مردم سلام علیکم دوستان عزیز. بلندتر گپ زن. سلام علیکم دوستان عزیز. کسا صدای خوبه؟ ما نقشه گرفتیم برای کسانی که صاحبکار هستند یعنی که میخوان صاحبکار شوند. ما چهاربین تشکیل کردیم که آماده شرکت ورزن و ذهنی یعنی علمی تجارتشون پرقوت کنن و پیش نرن. چونکه میدونم داریم که مردم برای هموطنان ما خیلی خیلی است یگان معلوماتی در کره یگان جا گفتن یگان کس کار کردن و کردن یعنی همین موضوعی که ما پیشبری کرده ایستادیم فکر میکنم برای پیشرفت هموطنان ما خیلی خیلی یک اینسترومنتی خوب میشه. ما به انتظار همه شما هستیم. در زبانوکا کی جواب میده در زبانوکا شاگردو منیجرها هستن ولی منیجرها هستن کارسنتر هستن جواب میدن و همش رو میفهمن که چه خیلی میگذره چی گپ میشه. Ну, тогда здесь никого не будет. خب در اینجا
состояниешон миллиард ҳастанд, яъне на танҳо русҳо ҳастанд, яъне селлерҳои муваффақе ки русҳо дорои брендҳои худшон ҳастанд, дорои кӯҳҳои худшон ҳастанд. Чунки мо то як дараҷаро мехоҳем ва ё аллакай фаҳмишон боз васеътар аст, боз барои моро чашмонро кушода мегардад. Иншоалло фикр мекунам ки як проекти хуб мешавад барои дастури ҳамватани азиз. беҳтарин ба шумо муваффақият барои кор. хуб бародаро интизори навод. Номро мепартоем. иншоалло дар комментария ман номро менависам дар эфир. хуб бародаро ин конференси зал ин тайёрӣ барои вохӯрии калон рӯзи 8 июл. хуб дӯстон ана гап занед ҳо ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ба ҳазур дӯстон ташриф Дер карисам ресторанда мегӯ то барои то ҳафта бест алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва хуб ҳастед инҷа бародаро қанди назе ҳама ҷиянде аллоҳ бараганд ҷиёнои ширини бародарони тиллоим истарои овоз намедонам овоз зада будам. хуб ҳастед ҳама тинҷаи бародарони азиз бачаҳо вохӯрии калон аст албатта, яъне ки бо иштироки шахсони муваффақ. кӯли таҷики ахиша сар карӣ безор карӣ қатиям кӯли таҷик бародаро биёми темара мана хуш накунӣ вообще. хуб ака вай бачада чӣ шудаги вай нозимҷон кия бародарҷон нафаҳмидам. камераи хира ҳай намедонам бародар шувай ки нав хираш кардам хатон афумо. Так мы тут на работу ходим, и нас за это могут это попросить. Зеленский, может быть. Сума чё мекунем? Мой сар чиши тоҷи, мой сар бомадастаку. Рост мега барои коля пага ҷавоб. коля чӣ кор карда безор кардем коля бурям соҳибаш пурсид чӣ хел шуд накунем ту майли хаем безор кардем кадмет гап дори пеш биёр. салому алайкум. алайкум салом. як гап всё готово да чӯ азиз немо азича метрои майда конференсияи зали мо беҳад ҷои хуб аст. бе бача ничего не забыли да намшал миёад аиҷа либосотро мебурорӣ инҷа иштирок мекунӣ беҳад ҷои хуб толори хуб ина бародаро хуб ай тараф омадем фаромӯш кунам. хуб ба он хотир бародаре ки дар соҳаи тиҷорат мехоҳед муваффақ ё ки тиҷораткоре намедонед чӣ хел далши бире ё ки сум доре намедонед чӣ хели бизнес бисозе метарсе агар кадмет ки шояд идеяи хуб доре сум надоре ки баъзе одам ҳаста мега ки ман чӣ кор дорам
اینم خیلی اگر سون باشه این خیلی بیزنس میکشم هستن شخصایی که ایده ندارم پول میلیون دارم با اون خاطر روزی هشتم همه همین در یک جا میشه. علیه السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. در این کانفرنس زال باردارو چیکار میتونید شما می بدیل کار اشتراک میتونید همراه بیزنسمن‌های موفق. برادر عزیز همین کانال من بدرای ببینید کلیه مرده کلیه زنده های کلیه ایتکار من یگان ویدیو نکردم والله در یگان جو ویدیو کردگی نیستم برادر عزیز. من امروز افیر در اومدم گفتم سه من اینفورمنت ندارم یعنی که معلوماتی پر ندارم من خیلی خیزم گپ بزنم با هم خودی برادر من در یگان ساحه گپ نزدم. سو پیدیم خوب برادر عزیز اینجا جای اشتراکی بیزنسمن های است که روزی هشتم اسلام میگذره برای شخصانی موفق شخصانی که تجارت دوست میدارن کسی میفهمه تجارت و باید گپ زیادی در کار نیست. ما میگه که پول جمع کنی در دویده خطا خوش کردیم من اشتراک کردم پول جمع کردم الحمدلله سهم خدمت برای برادر کامرون گذاشتگیم من با یگان زود کار ندارم. خوب برادر عزیز او کی مرده برآورده کی زنده برآورده چون در پیش قانون جواب میگن من با یگان تاش کار ندارم در یگان جارم گام نمیزنم با حیات زندگی یک کس بازی نمیکنیم یعنی درست است که او جون او طرفه آیسه بر اومده ما این برادر در انجام میگذره دلتا خوب با هم خاطر برادر عزیز با یگان ساحهش و یگان کارشون کار ندارم کسی رکلام کر از هر دو جانب چی مرده برآورد چی زنده برآورد چون میدونه و جاوبتی شو برادر عزیز یا بینی اینجا مثلی هر نفر که تحمل کرد پیش پروردگار جواب میده میگه سه مردانی برای چخته میگه الله لعنت کنه باید تحمل تو مردم دست فکری پیش روی و یک بیزنس ساختن حیات آبادن یا فقط همین یک چوبی در دستشو کنی مردم کفتان میگیرن چلیکوش و فریگوت میکنن میخرن الله هدایتون کنه. خوب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان استاد خوبی خدا از تو راضی باشه سلامت باشه حکیم الله و برکاته. خوب حج عمره $1200 و حج $1400 برادر عزیز خدمت که حج رفتنیه حج عمره التماس با تلفن نه یگان نماینده تو رای کنی کارخانه من بیایا از پیش صحبت کنیم یعنی درسترش که همه قاعده های حج عمره را بفهمونیم شو بعد چند روزه میستن بعد انشاءالله سمشون میگیم آخه من کدام کارما اساسی رفتیسی من کدام کارما یک خیل بدبخت من همیشه مرنم یک خیل کی خایپی کلیه میکنه کی ایروی مقصد آبی مردانگی کلیه زمیش سیر کرده شده شما من میگی من نموندم کار ندارم شما میفهمی صورت لنگره میمونن سمیش سیر میمونه بابا جان میمونه سمیش سیر میمونه خدا لعنت کنه و فرزنده شما پگر حرامی میبروین. کار ندارم نه با کلیهش نه با دیگر برادر سلام از درون غرم علیکم السلام و رحمت الله بچه‌های غرم الله برکاتون که هموطن عزیز. خوب با چی بگم آخه عقل شما یک خیلت با همه را در نظر ندارم چینی همون چطور بگم خیلی
бачаҳое ки бизнес мехоҳед рӯзҳои наздик баъд эфира ки дидед дар комментара бибинед номро занг занед. ман фаҳмидем охир бародар шумо ҳамин кадмед бародарҷоно гап доред биёи корхонаи ман як тарвузак як харбузака мекушам аз пеш як ёла бародарони хан кадом кия видеоро дар ҳаққи яъне баъзе чизои мурда ҳаст ки бахамш мекунам ютуб худаш комментарияша махкам мекунам ман барои калиятарҷик бихезам чӣ видео кунам бародар азиз ман маълумот валлоҳи надорам шумо мана маҷбур накунем бихезам блогерое ки видеош кардам варас чо кунам не намекунам мо баъзеҳо мегиранд истифода мебаранд последствия яъне ки ақибати коршона фикр намекунанд ман мегӯям ки ягон зота ман сиёҳ накардам сиёҳ намекунам ва кардани нест ҳасанҷон чӣ кори шумо хуб ну ишо буд на связ ман агар бурам ягон мошин омада боша барои реклама кардан санг мезанам ба биё ҳам реклама мекунам пеши бобои лангарӣ мерем агар ки не хай баъд бо суҳбат мекунем шумо кор кунед то чанд вақте ба уҷара айҷа то уҷа чанд вақте 40 минут ҳом мерех чанд вақт мешавад давай тамом майли ҳасанҷон кишо акаҷон дартон агане бародар нав гузашт дар бозори урусу ман фаҳмидам охир ва хат майли ҳасанҷоно дастивяз бошед бисмилла комрон зинда ман намедунам бародаро худованд нигаҳ куне гап дора ба хотири фарзандош зинда боша бародарам темаи колия ҳамеша назане ба хотири худо ман ҳамҷа темаи колия навистагем рустам агуро мега агар гузашта боша бобоён ҷавобгар алло охи як шахсоеро гӯш мекунӣ ки ҳамон дар зиндагӣ хичон ҳеч ка нестан ба ғайри қанчқӣ парвардигор ҳамон комрон зинда бироя соҳ саломат биябадами я барбар шабкаша сар бдия бародар тамом мардуми тоҷика иштирок мекунанд ба ватан овардаш натонист ассалому алайкум соси алҳамдулилла хуб ҳастед тинҷи хуб бародарони ҷунум хуб ватсап дар кор ватсапи хидмат агар бошам 93 93 аз 937 733 93 93 хидмат алҳамдулиллаҳ ака хеле шурухи гӯҳизан чиркаку миркак ай худоҷон тарсем бесаводо беақло беадебо бесоҳибо беҳтарин сухан кардӣ охир як киса намедунам қадар як қанчақаш дар як ҷо шидагӣ авҷа гав мезана дар як одам реклама хича мезана иш мехеза гав мезана реклама хича мезана ай бечора ҳамун ҳоҷи комрон ҳамунеш иш мехеза вай ба асаби падари вай бозӣ дорам ба ҳаёти падару модари вай бозӣ дорам чиҷо ай вай ба хотири худо накне тариҷон бародаро прическа гав нест саломат бош ҳасанҷон чокари ҳоҷӣ ҳамун тирзаи мошин боло кун шумӣ дора дарк шудагӣ ҳозир растш мекунам
937 733 93 93 бекорам я моҳшид бобоҷон лабай бобоҷон гӯш дорам ягон кор биё ҳуҷҷат дорӣ як ҳуҷҷат вай ҷуно худованд мега ки агар ту макр мекуним он беҳтарин макркунандагонам яъне ки ҳар нафаре ҳилаву найранг мекуна семияша аз рӯи ягон монтажу шантаж мехӯрона вай долга намеравад фаҳмиде суде зеленский бобоҷон шапирам дори не коля зинда кока бобоҷон бародаро валлоҳи намедонам иш мега зиндаи вайс мурда мо қатъи вай дастгирӣ аз мутаассифона нестем вай дар ҷанг ай бародаро ҷанг ҳолатҳои гуногун дора баъзе одам бисёр места баъд сиби аз мебура баъзеш не тарифи гина ка бори шумо чизе қасабӣ нашем наоборот хосам ин гуноҳотон кам мешавад тамом гуноҳҳои шуморо мерезам ман медонам охи бобоҷон ягон кор биё ман гуфтастам ҳуҷҷат доре пул нест патент кунем охи бе патент бе пул намегирам бародари азиз яъне бе патент шуморо сурат намекунам ягон қарз кунӣ патент кунӣ хуб як корум биё ҳозира беҳуҷҷат нест якта ҳамун складе ки бадбахтои худо лаънатш кунад блогеро силтавхонау қавр балош карданд ки ҳар моҳ 100-120 ҳазор беҳуҷҷат депортатсия буди чизе буди шуморо чикор мекарданд шуморо кӯмак мекарданд мардуми беҳуҷҷат дар назар доштам аммо бадбахтҳо гирифтанияташ амун аю блогерои бадбахташ исим шариф буд бисёр зарба задан 70 чанд ё 80 чанд каса депортатсия карданд аллоҳ лаънатшон кунад ҳиҷобма дар санкт петербург дорӣ бале дамо ватсапи 93 нависе адресша метим ҷои кор беҳуҷҷат ҳаст дача мекуна кор ака пурсиш беҳуҷҷат ина мега дар дача ака ту хурсанд наша давом дорад дорад дар питер дар метро проспект просвещения ба ина дикадми наиста доди худо навишта метро проспект просвещения яъне ки чи торговли центри народный алло ай ту розӣ боша душманот хорза парвардигоҳ ҳидоят кун ин одамо шабурӯ агар тамом хоб наравин хубӣ кунем и мардуми тоҷик гапша меовад гап мезанад дуо рафтаги худо ҳидоят кун халос мерем ки бадам дача гуфт кор бале ман рафтам ҳаст ҷо ҳаст бале салом ака алейкум салом ва раҳматуллоҳ метро навакасино ҷои кор реклама намекунем майлиш бародаро кадмет кор дорӣ дар ҳақиқатан муҳоҷирора яъне ки ба кор таъмин карда метунӣ да маблағшон ҷавоб гуфта метунӣ биёи бародарҷон мерем рекламашон мекунем мефаҳмӣ парвардигор одами ҳаромхора хор залил кунад амин
150 рублей. Угу, по карте. به خاطر این همین کامنترهای شما خندش میگیرم. Спасибо. به خاطر این کامنترهای به معنی میخندم. Metro اینجا در بود. Nemo, ці тести виніму, містер, що ти навіщо GPS ko'rmakni? Yakınca usun tarak var. İsim verin de. Валя мусмраин, дек топ бехинам ягонасан. Вообще, الان نگهبان تو شد لودی خدا Ne gustum sen? الله برکتون درباره گرانیت شنوس داری بگویم گرانیت بله هسته مرا خاموشون اون کانال مو هسته گرانیت قزاقستان بزنیم میبره انشالله وایس تلکوم مساج نمیدارن نه مایل برادرها الله نگهبان تو باشه انشالله صحبت میکنیم اگر بعدا بخواهی در مسئله ساحه تجارت یعنی بیزنس ما رقمای همین شخصی که از کمپنی است باید روزی 8 ایول شود در کامنتر ممنون بدون صحبت کنیم الله برکتون که یگان کمدی پس بلند باشه بخشش کدمیت که برای رکلام جای کاری باوری باشه که مردم در پولش در کارش جا گفته میشه و عذاب نباشه البته بعد بیه انشالله در رقم 93 من یعنی که 900 Kadora ke tarafta yani 937 طرف نور. 733 93 زنگ زنه 937 733 93 انشالله مسئله چیز صحبت الله نگهبان باشه السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته